Assalamualaikum rin sa baon video na to. Magsukol pa kataan sin nag-subscribe. In kamo way pa naka-subscribe. Yan, pag-subscribe na kamo. Tudupuno niyo na iwan sin bell yan supaya kamo ma-notify bang aon video sin TMH Pinoy sa bago. Pag-ubos niyo pimitasin video ini, ayaw naman kalupay dupunin like button. Jari ay na magpalugay. Let's go. Hi, ngan ko enod in topic na to biyaon may taon magtapok sin bangsa. Muna ako ini bukod magpasaula-ula mga expert atawa panday-pandikal katan kahalan. Salta ako mabaya adya dimihil pendapat tungod sin kahalan biya ini amon lang na may taon magian insya bukon tosog salta insya suluk atawa po bisara may taba matawd magpamaylo amo agi in ako bukon tosog minsan siya kaya ingatan sin tao pawain siya yon tosog. Dengan ini daranta pagkarungan ini issue pagtapok sin bangsa sin tausog atau sulok ha Malaysia labi-labi na hasaba apandugan ko aon dua factors amon kasalamatan iwan sin pagpolitik sin bangsa ta Malaysia jarin kalandu na ini dua kaisa maluman mengaku tausog atau orang suluk atas mengaku orang Melayu atau Bajau atau uno na bangsa dugaing inhi baita bang suwon uno yung bangsa niya dua amon laong nain tausog biwan suluk bukon sibuk malaya ka to niyo katan sinin bangsa ta ha Malaysia aun dua kaginis citizen iwan sin non-citizen in ka matauran na non-citizens ini illegal even duwang pa in undocumented way sulat maluman ang kan nagtapok atawa nagdeny sin bangsa kamumon invite sabab sin malumi na long na in record sin bangsa ta daran sadya na sabut bang pakahalan langgal sara jare mabuka na yan unto mangi nalutang pasin issue pagbuno ala dato sin taon 2013 dito na tud kimalapin pagtapok sin bangsa bukod na jimatuin maluman mga kusin bangsa niya miwa na iban mga kusin bangsa niya sabab sin asal datagad dokumen problem liutang pasin issue indaginis amon makarihil negative effect pagkabuhi sin bangsa tahasaba pagkain tausog tawa orang suluk daran magkasabot pagkahalan langgal sara biya na sin kakainang sin ASG iwan KFRG maglundat iwan magmundo kaya napan pa sin jinaya mabugat magjato halawm saba ang pawayro duwaing sabuton kamamuan bangsa ta busan bukon bangsa tayin tagkainangan sabab bukon hat bangsa ta in magkarupangan ha saba sabab yato jimatuin pagyanod xenophobia ang kanimo kawin bangsa dugaing hasaba pa bangsa ta jari pagsabot mo sadya tausog atawa sulok gumawa magto in stereotype sin kay banan along na pancherob o intruders pati PTI illegal immigrants pangganas terrorists nabot giwal pilak laong na yung bangsa ta napabila jumatunayin pagyanon xenophobia yan tanto dahing ha sabab sin aum jumatu racism in racism amo na yun magkay ng sabab sin jumatuin social discrimination amon maon na yun pag-anyaya pambuk tumpukan na tao bangsa ang pajumatunay sabihin segregation amon pagkandiya ambuk piyak atawa bangsa sa pantun ibutang pa rugo-rugo even sipais racial violence buno bangsa ito bang biyatuin kaunan niya
kasupikan na sadyain kabuyanan iban kasalamatan sin bangsa ta. Way legal, way illegal siuda maka nanam sin supik. Dukaing pain kay banan mga tao so gamon magpakasud pa politik. Kamuan hinangon sin satro nila ha politik in bangsa sulok atawa tawsog bilang issue ipangatak kanila jari supaya makakawa support deng ha rakyat atas sila mamuas di mga kutawsog hangkanaon magguwa bisara sulok bukan tawsog hain kau si Buddha in maanasin orang sulok iman tawsog nagbida saja bahasa jari di na hikay ino bang may taon dahil nga bangsa tayo hindi mga kutawsog atawa orang sulok kasaba atawa hauno na binaybayan atin niya bukon sabab nagbugit sin bangsa in kaywanan tawsog amon di mga kutawsog atawa magtapok sin bangsa salta sabab sin kasalamatan sin kabuyanan iwan kawasa atin niya security issue ito iwan sin political survival nagsukol.